mwezere n'igicika akubirindwe bikomeye by'aba FDNB babashubije inyuma abagiye gushinga ibindi birindiro muri utu duce twa hafi na Kurenzeho ni urugamba rukomeye cyane ruri gusakiranisha n'ubundi ihuriro ryakozwe n'aba FDNB ndetse n'ama 23. Kuri uyu mugoroba wo kwigenekerezo rya 13/2026 FDNB, FRDC, Wazalendo bakomeje operation zijyanye na gahunda yo kwisubiza ibice bitandukanye muri contre-offensive ibice bambuwe na M23. Nubwo rero bibeze gutya M23 nayo iryamiye amajanja, urugamba rukomeye rurakomeje kandi rukomeje guteza ibibazo bikomeye abaturage. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko uburinzi mu kiyaga cya Tanganyika bwakajijwe bitandukanye nuko byari bisanzwe. Hagati rero mu yandi makuru imirwano ikomeje kugenda iri kugenda ituma abaturage benshi bava mu byabo. Ni mu gihe kandi AFC M23 gushinja FRDC kugaba ibitero bya drone mu Minembwe. Ibyo bikaba rero zakajije impungenge ku mutekano w'abasivili, byatumye hari bice M23 yita yigarurira byihuse. Kugeza ubu rero leta ya Kinshasa nta kiratangaza kubirebana n'ibishinjwa. Ni mu gihe kandi bivugwa kandi bisobanurwa ko kugeza ubu urujya n'uruza rwamaze guhungabana mu misozi itandukanye. Hagati aho rero benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko abagore barenga 8 bapfire mu bikorwa by'ubuvuzi butemewe buri muri Kivu y'Amajyepfo. Bikaba rero ibi byose ari ingaruka z'imirwano iri kuba. Hagati aho rero M23 kugeza ubu ikomeje kugarukaho cyane mu itangazamakuru, aho iri kuvugwa ko iri gutegura operasiyo ikomeye yo gufata Rubero n'ibice bihegereye, aho Demiape kuri ubu yamaze guteguza G3 ya FRDC ko igomba gukora planification ndetse igatanga n'ibikoresho bigomba gukoreshwa muri operasiyo. Ni mu gihe kandi abayobozi ba FCC bongeye gushimangira icyemezo cyabo cyo gukomeza urugamba. Ibi rero bikaba bijyanye n'amakuru akomeye tugiye kugarukaho tukumva icyo undercover zivuga ndetse na Roko Informa. Ariko mbere ko tubakira tubabwire ko kuwa mbere kwigenekerezo rya 12/2026 umuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Igoma bwagiranye ibiganiro nk'ikimenyetso gikomeye hagati y'abayobozi bakuru bo mu ihuriro Alliance Fleuve Congo n'abantu bavuga ari kijyana mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu muhango ko kungurana ibitekerezo waranzwe n'ubusobanuro bukomeye mu bya politike n'imibereho, wari umwe mu migambi kandi y'ubwiyunge, ubumwe no kubana. Aba ba AFC M23 bongeye gushimangira icyemezo cyabo cyo gukomeza ubijyanye n'urugamba. Ku ruhande rwe umuhuzabikorwa wa gisirikare akaba n'umugaba mukuru wa ARC cyangwa se Armée Révolutionnaire Congolaise General Major Sultan Makenga Emmanuel yongeye gushimangira ko urugamba rukomeje kandi ashimira byimaze abaturage ku bwitange batawemye kugaragaza kuva mu ntango z'uru rugamba. Yashimangiye ko umutekano ari inshingano n'iterambere rya bose, yemeza ko nubwo ataragerwaho n'imbaraga z'abaturage zamaze gutuma abaho gutera intambwe igaragara. Yasabye abantu bose gukomeza kuba maso kugira ngo umutekano wuzuye ugerweho. General Major Makenga kandi yahamagariye abaturage ba Kongo bakiri mu mitwe yitwaje intwaro kubona ko barimo gukoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bagasubiza ubwigenge igihugu bakinjira mu gisirikare cy'impinduramatwara muri Kongo. ARC kigendera ku murongo kandi gifite discipline cyangwa gusubira mu buzima busanzwe bwa gisivili. Umuyobozi w'ingabo za AFC yanamaganya amacakubiri asanga ari inzitizi nyamukuru zibangamira kubohora igihugu. Ubuyobozi bumungwa n'abayobozi ba Kinshasa bwo gucamo ibice abaturage, gusahura no guhatira abanyekongo kuba impunzi mu gihugu cyabo. Yasabye abaturage gushishoza bakababaza imicungire y'umutungo w'igihugu cyabo, kutagira ibikorwa remezo ndetse no gutererana uturere twinshi aho gutwarwa n'amagambo y'urwango ashingiye ku miterere y'abantu.
mu gusoza abayobozi ba FUC bongeye gushimangira icyemezo cyabo cyo gukomeza urugamba kugeza igihe abanyekongo bose bazabohorwa burundu kandi abaturage babigizemo uruhare rugaragara. Umuhuzabikorwa wa politiki yavuze muri make ko icyerekezo mu magambo 6 y'ingenzi ari iterambere, kwibohora, impinduramatwara, umutekano, imiyoborere myiza ndetse n'icyubahiro cy'igihugu. Ova urugamba rwo rurakomeje mu bice bitandukanye. Reka twakira Undercover reka twakire Local Informers Undercovers nazo turaza kumva ibyo zatubwiye. Tubanze twumva icyo Undercover tubwira, izo Local Informers atubwira, ndetse tuze kureba n'icyo Undercovers bagiye batubwira bijyanye n'ibiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba. Safari wongeye kwirirwa neza? Safari tudatinze turagira ngo tujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, tubwire uko ibintu bihagaze kugeza ubu byifashe gute. Nyuma y'uko ibirindiro byabo byari biri mu mikarati babikubise bakabisenya, bagasa nk'aho bubaka ibirindiro hano n'ubundi kuri Puezero, magingo nakura ko nabo magingo bamaze kubihakura, nimba bafite ikibazo y'uko wenda hakuri Puezero bitaza kuborohera. Nakubwira ko bakomeje bimukiye aho bita Bijanda na Katongo no mu Ngoma, aho n'ubundi ari bagiye kwimikira ngo bagiye gushyira ibintu bikomeye cyane muri utu duce maze kukubwira. Magingo rero bumva ko imirwano ubona ko yarimbanije muri utu duce n'ubundi, aho ubona yuko M23 yashyize imbaraga zidasanzwe muri ibi bice bigiye bitandukanye byo mu Minembwe. Yego Safari. Ni mu gihe kandi nubwo aha mu Minembwe bitoroshye, ubona yuko M23 yahagurutse, urabona ko ihuriro rya FARDC harimo Region Dinanuza na TDF bari bakomeje kugenda bubaka uburyo bajyana muri ibice byo mu Minembwe. Nakubwira yuko n'ubundi baturukaga kuva Minembwe Mukoko ugera Baraka-Ville, urabona ko hari ibirometero 65. Nizo nzira n'ubundi baturukaga Baraka-Ville, niho imisaga yaturukaga. Amagingo ya nyine urumva ko bashaka kureba buryo kibagira, kuko hari n'ahandi bakundaga guca baciye muri ya misozi n'ubundi ya za Makobora. Kuva Makobora ugera muri Minembwe n'ubundi harimo ibirometero 120. Uru ni uburyo bubatse bwo kugira ngo bajye babona imisaga n'ibiki byose ku buryo bukomeye buboroheye. Ubona yuko n'ubundi ubona ko bagiye kubaka ibirindiro bikomeye, ubona ko bafashe imyanzuro yo kubaka ibirindiro bikomeye hano za Bijanda na Katongo ndetse no mu Ngoma. Ubona yuko n'ubundi bagiye kubaka ibirindiro bikomeye cyane bimeze nk'ibyari biri hano mu mikarati, mu ishyamba rya mikarati. Ubwo rero sinzi ikiri bukurikireho, niba M23 kiri bukomeze kugenda ikaba na turiya duce yakomeza kudufata nyuma y'aho ifashe uduce two mu Mitumba, nakora nk'agace ka Nakutumba na Abala, ndetse ubona yuko bakomeje kugenda bakora imikendo bitandukanye zo kugira ngo bigare utundi duce muri bice byo mu Minembwe kugira ngo bakomeze barokore ubuzima bw'abaturage, bakomeje kugenda bagabwaho ibitero by'indege. Ubona yuko bisa nk'ibyahinduye isura ku rwego rwo hejuru. Yego Safari. Nakubwira yuko usibye n'aha ngaha wumva ngo hari ikibazo cy'imirwano, nakubwira yuko n'ubundi magingo ya irwano ikiri kubera mu misozi ya Makobora. Irasa n'iyimukiye yavuye muri Makobora centre, barasa nk'aho bakomeje kujya muri Makobora hejuru mu misozi, aho n'ubundi abasirikare bamwe bari kuva ku misozi ya za Irembe. Ubona nyine usa nk'uturuka kwa Bamboko, ubona yuko bazamutse kugira ngo barebere hamwe yuko bakwiyumvira kuri operasiyo yabaye mu masaha ashize, aho abasirikare batari bakeya bapfire muri iyi mirwano ku mpande zombi. Magingo aya urumva ko hari ibicika naho urugamba rurarimbanije muri ano masaha tugezemo. Nakubwira yuko n'ubundi atari gusa imirwano iri kubera, nakubwira ko no mu nkengero za Baraka hari kumvikana urusaku rw'amasasu, bisa nkaho bivugwa ko
bishoboka kuba ari ingabo zatangiye kwisubiranamo z'aba TPDF na FDNB, aho bari gushaka kwiyoborera urugamba kuko bamaze kubona yuko abasirikare babo bakomeje kugenda babigwamo kandi ni uburyo bubi bwo kuyobora urugamba rw'abarenze ndetse na FARDC. ubona yuko ibintu byahindutse muri coalition n'ubundi ihuriro rya FARDC, ubona yuko batangiye kwisubiranamo. uko gusubiranamo kwa wenda hari igihagarika cyabonetse kugira ngo bihagarare? nakubwira yuko magingo ya nakiriye message ikomeye cyane iturutse kumwe mu bayobozi bayobora muri biriya bice bya Baraka, ntabwo namutangariza kubw'umutekano we, aho yamubwiye ko n'ubundi ikibazo gihari gikomeye ari uburyo n'ubundi abawazarendo na FARDC batazi uburyo bwo kuyobora urugamba. ubona yuko nyine basa nkaho bishora, bityo bikabaviramo ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru, nyine bakisanga byarangiye nyine bavuye muri ambushe ya 23. yego, urumva rero ni ikibazo gikomeye kandi kiri ku rwego rwo hejuru. nakubwira ko bishobora kuza kugorana ku rwego rwo hejuru ko bari buze kumvikana, ariko ntawamenya nimba hari ibyo bari gupfa wenda ntabwo kugeza ubu ntabwo nari nakora ubugenzuzi bwanje nyirizina ngo ngere kuri tere numve uko zifashe. ntabwo wenda hari ibyo baba bapfa kenshi na kenshi mu mirwano nk'iyi ngiyi, abasirikare benshi hari ibintu baba bagenda bapfa ku modoka baba bagiye bafata bazikora ayo mabuye y'agaciro ku bici. urumva nyine hari byinshi baba bapfa ku mirongo y'imbere y'urugamba magingo aya. kuri coalition n'ubundi ihanganye na 23, abenshi bakaba bari baragendaga batangaza ko makumyabiri ubundi yaba yarageze mu ishwa amagingo ya n'ubundi ntabwo dushidikanya neza ko mu gutangaza ivuga ngo ino Baraka n'ubundi bintu biganza byacu. ibi ni ibyo kugaragara kandi biri kugaragaza buri wese uri muri ibi bice. nyuma y'imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba hafi n'umujyi hano wa Baraka, ubona yuko neza ari ikibazo gikomeye. ino operation ku bahanga bama operation ngo bayise operation ubugwe, ngo imirwanire iba ari bucece igenda gake gakeya, aho bakunda umuntu abagenda gake gakeya. ubwo rero urabona yuko n'ubundi gahunda ari ugufata ino Baraka. ubona yuko isaha n'isaha muri bwumve batangaza 23 biti itangaza ati iyi Baraka n'ubundi iri mu biganza byacu. asibye gusa operation zikomeje kuba ambi cyane. nakubwira yuko nubwo iri byose biri kuba aho iri kwerekeza muri uno mujyi wa Baraka, nakubwira yuko aho bita za Nyaruhinga naho bitoroshye. aha ni mu gace ka Minembwe n'ubundi intambara ikomeje kubuza ubuhuga, ibitero bikomeje kuba bibi cyane, aho hakomeje kongera kwatswa ko drone magingo aya. nubwo drone zikomeje kugenda ziraswa na 23, ariko urabona yuko ibitero byakomeje kugenda bisa nkaho byerekeza mu Minembwe, nyuma yaho n'ubundi hamaze iminsi ari imyiteguro ikomeye cyane igaragaza ko hagiye kubaho ibibazo bikomeye cyane muri ibi bice byo mu Minembwe. nakubwira yuko imirwano n'ubundi ikomeye mu ishyamba rya Mikarati, ubona ko n'ubundi FDNB ndetse n'aba FARDC bakomeje gushaka uburyo ki bafatira ishyamba birukanywemo ndetse bagasenya n'ibirindiro byabo bikomeye. ubona yuko magingo aya FDNB itari yabasha kwigarura iri shyamba rya Mikarate, rifite icyo rivuze mu gukontorora ino Minembwe. ubona yuko n'ubundi ari ikibazo gikomeye cyane kuri FDNB. ubona yuko batangiye kubona ko babibeshye cyane. nakubwira yuko magingo aya yego, ibintu byahinduye isura ku mirongo y'imbere y'urugamba ku ihuriro rya FARDC, aho magingo aya abawazarendo aribo basa nkaho bashaka kugira ijambo ndetse bashaka no gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. ni mu gihe kandi abarembero
bamaze gufata ikwangushe bamaze kwitandukanya n'abafurero ubu bakaba bari kwirukana abafurero bati nibataye kuko nakubwira yuko abafurero ari bamwe n'ubundi baba mu bwoko bwo mu mujyi wa Uvira ugomba ko bakubiciwe muri Uvira bakamanuka basanga abo barembe magingaya abo Wazalendo b'ababembe nibo bashaka gutegeka nibo bashaka kuyobora urugamba muri ibi bice n'ubundi Safari uravugira kure ntabwo tukumva neza kugira yuko ibintu ku mirongo y'imbere y'urugamba ku ruhande rw'ihuriro rya FARDC ibintu byahinduye isura aho abanyazarendo b'abarembe bakomeje gushaka kuyobora urugamba mu ngeri zose ndetse magingaya bakaba bamaze kwirukana abafurero kuko abafurero baturutse n'ubundi mu mujyi wa Uvira ndetse bigaragara neza ko batakiyashaka muri ibi bice byo muri teritwari ya Fizi aho bakomeza kugenda babirukana ni mu gihe kandi bashaka ko ku mirongo y'imbere y'urugamba aribo bakora operasiyo bakora buri kimwe icyo ari cyo cyose bitaba ibyo bikaba ibindi bintu ubona yuko Wazalendo b'ababembe abafite ijambo rikomeye cyane ndetse ubona ko batikije igisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanya ibikorwa harimo ingabo z'abatanzaniya ndetse n'ingabo z'abarundi ubona yuko ababembe bagiye kugira ikintu bahindura nibamara gufata ubugenzuzi nibamara gufata gutegura ibikorwa bigiye bikomeye nakubwira yuko n'ubundi bikomeje kuba bibi cyane muri ibi bice aho n'ubundi aba babembe bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga zidashyirwaho nakubwira yuko magingaya Tanganyika igifunze nta bwato nta kigenda nta na kimwe kiri gukorerwa muri iyi Tanganyika nakubwira yuko usibye n'ibyo ngibyo umuvugizi muri teritwari ya Fizi niho aherereye w'igisirikare n'ubundi cya FARDC aho ejo yashatse bamwita Sylvain Vigino yashatse kuvuga ko magingaya kuva ku birometero 7 ugera Uvira ngo biri mu biganza by'ihuriro rya FARDC ariho bita Katongo aho Katongo n'ubundi centre ariho n'ubundi aba-FARDC bari ariko biza kurangira n'ubundi ba 23 habirukanye kuko magingaya Katongo centre nakubwira yuko ari hafi neza na za Karundu kandi Karundu iri mu biganza bya 23 ndetse nakubwira yuko aho bita Kivovo naho hasa naho yirukanywe ibikorwa byose Kivovo ku bantu batazi kano gace ka Kivovo n'ubundi wenda werekeza kugera kugera wenda gushika hano n'ubundi muri ibi bice n'ubundi hafi na nuzana hano nyine hafi birasa nk'aho biri konsatira hano hafi na za Gatongo nyine uva Gatongo usa nk'uwerekera muri ibice bya Kivovo nakubwira ko ariho hakorerwaga uburobyi niho amato y'Ababiligi yari aherereye magingo rero atangaje ibyo ngibyo arasa nkaho ari kubeshya cyane ku rwego rwo hejuru aho nakubwira yuko Karundu iri mu biganza bya 23 ndetse n'utu duce twose navuga ko Kivovo naho urebye bugikorerwayo ndetse n'Ababiligi bamaze gufata ikwamwishe bagiye ubu ni ibicika ni umuriro nakubwira yuko n'ubundi hakomeza kugenda hagaragara udutero shuma ariko kubera ko ba 23 yitegeye iri mu misozi n'ubundi ya za Katongo ubona yuko yamaze kwiyesitara ku rwego rwo hejuru ikindi nuko nakubwira yuko ibintu bikomeje kuba biri hafi n'umupaka wa Gatumba ndetse ubona yuko bikomeje kugenda bigaragara ko hatagize igikorwa hatagize
gutuza kw'abasirikare bari kuva mu gihugu cy'u Burundi bashaka guteza akaduruvayi bashaka kongera kuba barasa baturutse muri biriya bice nyuma y'uko bahawe gasopo. urabona yuko twabona intambara ikomeye cyane ihuza M23 ndetse n'igihugu cy'u Burundi, aho nakubwira ko abasirikare bari gukora ibi bikorwa n'ubundi atari abasirikare b'abarundi ahubwo ari abacanshuro ndetse n'ibihumbi 2,900 ba FARDC boherereje mu gihugu cy'u Burundi, akaba aribo bari kuzengereza ndetse bari gukora ibikorwa bigayitse byo kuba bashaka kurasa biturutse mu Burundi ndetse ubona yuko bashaka kuba barasa ku birindiro by'aba 23 byabananiye ndetse bitigeze biborohera, hanyuma yuko n'ubundi baje kuharasa ibisasu bigera n'icumi bya bisasu karundura karabutaka bikabura icyo bifata gusa bikaza kwica abaturage bageze muri 14. urumva ko rero umuriro uri kwaka muri ibi bice bitandukanye byo muri Sud Kivu, aho ubona yuko urugamba rwahinduye isura kandi ubona yuko operasiyo zikomeje kugenda ziba mbi ku rwego rwo hejuru. Safari kugeza ubu biravugwa ko nyuma y'uko AFC isabye igisirikare cy'u Burundi kureka cyangwa Burundi kuba bagakemerera abanyekongo bahunze gutahuka, biravugwa ko kuri ubu ku mupaka FDNB yaharunze abasirikare benshi. byo bihagaze gute? Tereka vimvira bihagaze gute kugeza ubu? Nakubwira yuko n'ubundi kuva aho ya 23 isa naho igiye kuri ku Barundi ikavuga ko bafunguye nta kibazo umupaka, ndetse bikaba byemewe ko barekura abaturage n'ubundi bahungiye muri biriya bice bagataha kuko umutekano watangiye kuboneka. Nakubwira yuko n'ubundi kuva icyo gihe ingabo bakomeje kuzirunda kandi biravugwa ko n'ubundi ingabo zikomeje kuza zirundwa abenshi atari aba FDN. nakubwira yuko ntaho ku mupaka wa Gatumba n'ubundi harunze abasirikare n'ubundi bohereje baba mu bacanshuro ndetse n'abasirikare b'ihuriro rya FARDC bajyanye bageze mu 2,900. magingo rero nakubwira yuko aharunze abasirikare cyane b'ingabo z'abarundi ndetse na FDL ari muri bino bice bya Kitoke ndetse na hafi no ku mupaka ubatandukanye n'igihugu cy'u Rwanda. n'abasirikare barunze ubona yuko n'ubundi basa nkaho bafite ubwikamo ko isaha n'isaha 23 ishobora kuba yabinjirana. ubona yuko bafashe gahunda ndetse n'umwanzuro ukomeye cyane wo kuba bakora ubwirinzi kugira ngo barebe uburyo ki bazasubiza M23 iramutse ibagabyeho ibitero. urabona yuko n'ubundi barasa nkaho biteguye ku rwego rwo hejuru, barasa nkaho bo biteguye intambara. ubona yuko urwikanga ari rwose hano mu gihugu ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Ni nk'ibiki byazanwe bidasanzwe bigaragaza ibyo? nakubwira yuko n'ubundi hari zino modoka z'intambara zigenda zirasa. nakubwira yuko n'ubundi bamaze gushinga zino mbunda zikomeye, bamaze kwashinga 3. nakubwira yuko hari iyi n'ubundi hano hafi no ku mpaka na Gatumba ndetse n'iri Kibitoke ndetse n'iri iteganye n'umupaka wo ku Rwanda. urumva ko bamaze kuzashinga ni izi mbunda irakomeye ku rwego rwo hejuru kuko iyi mbunda irasa mu birometero birebire, utayirinze bifite kuba yakwica abaturage batari bakeya. nakubwira ko bayita ngo BM21. ibi n'ubundi niyo bakomeje kugenda barashishije za Kamanyola zikora yisha abaturage batari bakeya, aho barashere ibisasu bigera 150. nakubwira yuko rero hata mu minsi ngaho ibiri ishize nayo barayifashije barakoresha gushyira ibirindo bya M23 nubwo habayeho kugenda babirasira mu kirere, ariko bikaza kugabanya umutekano w'abaturage ndetse abaturage bagera muri 16 bagapfa. urumva yuko izi mbunda n'ubundi arizo basa nkaho bakomeje kugenda restara kuri ibi bice n'ubundi kugira ngo bakomeze kumva ko bari safe ku rwego rwo hejuru. ndetse ubwo abenshi bavuga ko ari uburyo bwo gukabya ndetse n'uburyo bwo
bwo kugira ngo berekane ko bishoboka bashobora kurasa, ndetse abasesenguzi bo muri ibi bice baba bavuga yuko ari nko gukanga, kuko gushinga imbunda utabasha kugera mu gice bagukuyemo nta kintu biba bimaze, ndetse ubona yuko n'ubundi abenshi bamwe no mu baturage bamaze guca amazi ibyo bari kugenda bakurira hafi no ku mipaka, kuko n'abaturage babona yuko bamaze kubona yuko nta zigenda mu bishoboka. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone. Astra Vista.